मैं बहुत दिन के बाद आपसे फेसबुक लाइव कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरा आखिरी सांस निकलेगा ना, तो वो आखिरी सांस भी हमारा तिपरासा का फाइनल सोल्यूशन के लिए होगा फॉर ग्रेटर तिपरालैंड। और जो लोग बोलते हैं कि आई लव यू बुबागरा, आई लव यू बुबागरा, आई क्लब थम, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे खिलाफ रोज लिखा जा रहा है। आप लोग एक बार भी, आपको ठीक नहीं लगा कि बुबागरा को कितना खराब लग रहा होगा, हम प्रोटेस्ट करना चाहिए, छोड़ दीजिए। Tini 23 Mei Salmari Pung Ato Bubakra Mokol Mukti Kalai Bukaniko Belania Dukun Anzagi Saka Jini Mante Tongte Jotono Sekina Zakbake Buni Dopani Borokbai Te Nork Ano Kubuta Bukabe Hamzagi Bubakra Hin Jodi Zazaki Hangai Ano Yakri Rishidi Ano Kabama Borok Hamia Koksa Belania Lachimuri Tonka Ang Sajung Te Busuk Kalaiman Chinai Norok Tangi Koroksawa Anibagi Korok Tishanikri Baksaba party yakri thana bagi ano call ke sau a bagi angsanai norok je party khanemo suman khati phiawa salsa mawan sungnai tini norok ano yakari kalambo ang sajuno joto 10% bagi fight khai tongnai bobakra tini belain dukon angsagai 29 minute bukan kok saka joto lukoni buskango Facebook pe a bagi party kok kolomana chikonsa kobai nor joto kahmi sai khanarnai so as secret live tiri channel party jora kahmi nati bujimanai te ningbo jeng kahake bobakra na hamsage bobakra ni kok te pirna mu sungke video ne share kadi joto loko ti prasa kaham hamya khane buji manthum tini phung ato bubakara saka phung kaham jotono ani kabama sani olo tini norway Facebook live nuksage kok sabai jauka kabama loko ano call khai ani sak sore kaham hamya singnayo te ang abon sanai ani sak sore agini kahai englia ang tau belano sak kebal engjak haipan norni hamsama surma bagai ang tabu asuk jora kaham no tongo abage nor jotono hamba yapro ang tini norno kani kaitam bekani kok sawi kanarne tangi hingai tripura tau belano hamya naslar mu phonuge tonglakya ang nukha kabama media channel rock ano personal target khai daily hamya kok sai kok piri tongo tangi henkai ati media wan sugo ani baga hamya kok sai ano nori man ke ti prasaran bagi te kewa khorang tisanai tonglak plus joto ti prasabo thansa tonglak abagi gode media rock daily no ani bagi hamya kok salai or thansana bagi sabai mano sak tongo phiaba chengkeboni party CPIM BJP congress rock bai walanya thanya chini ti prasan demand chini mathanyo se cheng phat ke tongo jotoni future buskan jorona kahamge tlangna hne te abo joto demand rok bubakra ka thang tongke salja angnai jodi bubakra kerike hangai o demand rok kemai thangbai nai abage gode media rok ana hamya sayas namoi daily kok salai tongo te ang nukha tripura ni leader rok bomo ka jepro CBSE exam roman script ta sedi hinei bangla script sedi sajapro jonojati morcha ni leader seringe tongne jat leader mangsi plus maharaja biri bikram airport rok kopro announce khayakari bangla hindi english announce khadi hinjak manobo sirenge tongne jat ati bekar leader mangse nukjak seo chini tripura ni baksa leader rok nomuna phonuge sagno tiprasa hani gosina simi rungo phiaba tiprasan bagi hingai mungsa kopona saragalak abo bomoka leader norno wansung nasidi lai thangnai election jora assam ni hemant biswa sharma tripura pai kaham kok saigalanga but election pai 3 month olo Home Minister Amit Shah sakbaita ano kolkai interlocutor ni kok saharka eke misrano interlocutor chongjangnai hene kolkai saharka Assam ni Hemant Biswa Sharma plus Amit Shah and a kok suto ano simi saya ani tini joto MLA ronobo khokbaitang interlocutor ni kok saka Amit Shah bai Hemant Biswa Sharma abage jeng jotono interlocutor chongjak eke misra Tripura phai chini problem no bujina angtung hne jora kaham nasingai tomoni tei sikam pula eke misra Tripura phane samoni haipono Manipur state problem ange phailia yagulo tewesha notice onkor jauka eke misra Tripura phane hane bar o jorabo Manipur state no problem phonoge eke misra phalia atikemang phane kokse bar phaya cancel khairika eke misra apochoto nogui saimoni ang tabo wan sugi nakya BJP sarkar ano thangei ani mungno hamiase khlanya nayo jesa khlaipono ani tiprasabai haksal khana bagisi tei ang politics of phaimani bui kahai rang kabang ajina bagi phaya abdi wan sumarobo kri ani bekhawo tangi hingai motarak ano pulani simino kabama rijak angte nangya o politics o yapri semani region kaisano ani tiprasa dofarno mothange mungse rui kalangnani abose ani naimung jodi bui kai seat minister lobi hingai election ni sekang ani thani kabama offer phakya haipono ang mungsa naya tangi hingai o seat MLA MP nawai tam khanai abuni sai ani tiprasa roni bagi mungse khalai kalangman ke ani bo mung kaisale toroknai
abose ani naimung phiaba baksa borok social media ani bagi ulta pulla kok samani nuka politics haye 300 crore eba 500 crore rangman kha saka hanei but abo joto fake wrong si Kobi kok sana tangke ang ani tongte nok phali suto o election fight khalagya plus gobama tiprasa lokoni khoksa khokni 100,000 jani je mansek donate khama base o election fight khayo ani je mansek ang khlai tongi sudo tini ani sak hamya jora lokobai hamya sajagi tongna nakha ani tamo sayang khana थांनाय सालखिसा सिगांगो खरकसा ताको कलके साका बोबाकरा ताबुक तिप्रालेनि दिमान सानि तंलायमानि गाहामनो हाइपनो आंले बीजेपी पार्टीआव थाना नांसिनाय यागो रां पुसे करिखिया रांनि बागै बीजेपी पार्टी थाना नांसिनाय आजुरा बोबाकरा साका नों थाना मोसके थांदि आं मुंसा जायगा हाइपनो जे थांनाय बरक कासे कक मुतुनारदि अलता सादि आनि बोसा पियन चाकिरि खायो नगो बेकार कलाइजाक ते बयनि बसं वानसा बोसारो हेनगाय चाकिरि कतर खायतंगो आतिरखनि ता सालादि Tini je borok rangni bagi compromise khalayei bini sakni present life kahamno thangnai phiaba bini se old generation ti prasa tonero bose cost ongno abuno wan suktai je bujine borok kahamkene buji manai abagi ani ti prasa kari rongno ang blaino khairugo Tripurani politics rajniti abo blaino saya selangma sisa jeng edise hapango tomphano edisio tabugo rang rohor jage edisio rang sekeri ati jora kebama borok ana kolke sakhamya najana bagi rang sano kebaba O school admission angna bagi rang roksano but ang sachung ani pokini rang bai besuk jorati kojana lukono help khai chubai manaiba ang belano wanau tabu kaisa lama simi tongsu chini manthanyo mana bagi ya kani be kholomoi state government plus central government buskang kholomoi bikasan ke chimi bikha mansinai jodi normal ke chini manthai odikaro sana heni thangki borok jino sak nangya kokti saya doga se soiru kase kobi kok ani ama babu ana cheren simi kebama kaham hamya phrengi kelanga phiaba kyabuni tola tonge bikha san chana nile phrengmani kirei aba phreng kelangya ang chini tiprasa manthai odikari bagi tini fight khalaimano phiaba boini tola tonge yakbai khulmai bikha sanale mankelak tangi henkai o tripura ha jaga malikenka jeng tiprasa rok haipono phatrin phani borno ang tamani bikha sani khulumnai abo mankelak te bikha bo sanya phatrin phani borno Delhi ni kebama leader we ang kok salaimani jotona kaham kok sai bujini borok mang phiaba chini yang Tripura jonojati morcha leader rok henkai khorok sapona kaham hni sajane chikri khorang ti saragya mangse nukjak tongsu because thangnai salo BJP party ro kaisa meeting khalaima jaga aro CM Manik Saha kok samane angnuka tabuni simi prodono raja eba bobakra taringbadi hne phiaba ang sanai norok BJP party ni meeting khaima jaga ani personal live habai kok sana nangya Jodi neng asino respect rina musunya hankai ani mongnawi kok sadi ani ma babu nobo mongnawi no kok sadi kebono boba grahne respect rui kok sana nangya basuk jorti lachmu rinai rilaidi te a BJP ni meeting ama jagabo chini tiprasa MLA kebamano tongo tangi borokle abuno kok thasepano sarake angkhana haipano tini ang sanai je ano mongbai ringnai ringtho kun onya phiaba ani joto tiprasa bekhawa ang boba grano tongnai tangi hinkai borok ano kobi bekhawena hamsego obokaise amo bisas khayu Phatharin phani borok te besuk jingno lachmu rina musung chini ama Tripurashno mondir abono sebai rika o chento place buskango khorokse bubakrani phano mangthong kri jotono abono boni mangthong berawi seginaka Astapol matno Sami Vivekananda henibo sekinaka plus nirimahal tomani abobo naipakya sutu asak simia tabu student rok CBSE exam rima jorabo Bengali be sidi henei daki jak jauka alright ya norok jino khlai tomani ekdom chaya tabun government tongne rok sirngna nangkha kaisa kaisa dopano asigi tola dagari telangke adoba paitha kuno jaga thana lama nugya hankai fight back khanyo ma phainai abagi chingbo tabu chini tiprasa agini chimi tapsu jora dagar jamang kelep phakya jeng tabu fight back no khaitongo tabu buskang salo donpuro election angnai aro jeng kahamke phake keplaibo angge phonunai and datino norbai malainai ang tini kaisa bukhan kok abon sanai kebama borok tabu BJP party thana hne kok salai tongo rijonka rega manani te chakri mana bagi BJP party thana hne kok salai tongo abagi ang norno kaisa kok simi sanai je borok rega chakri plus ticket nango norok thana ke thangdi ati khalaipano norok happy khushi hinge tongdi ang norno joliya manabo khaigilak haipano norok bukha bisiko kuni tune happy khushi ingalak je thane borno amo nargi maya phiaba angle chini constitutional right odikar eba kiratar Tripura land manthanyo mana bagese tini o jaga phat khlai tongo
Ani sak sori tau belanya hamya doktor ano res kelai tong dihini mana kelajak. Haipono ang siringe tong yawi lengma jorapono korang tise tunggu. Ang jese ketang tongsak te ani pati lama tongsak. Ani aro kaisana kok tonai 30% final solution kirata tipralen. Te je baksa boro ano comment ke salayo. Bopakra I love you ayuklok tong bopakra atike kebama boro samonuku. Abagi ang nor kaisa kok simi sanai lai thangne 4 mas sigango ang sak hamya kalai tongpro agurtolani baksa wansa media rok ani bagi social media kebama hamya kok salai tongka. Apuro norok kisapono ani bekana bujile ada aboti social media hamya kok salai tomarok no no khangke bobakarani bekata mong no hone te ching abuno protest khanya da nang nangya abo nor no kisa wansugi protest khanya namani aujura haipono nor kebo khaliya ani bagi abono chini big kotor mistake jodi nor ano kubi bekhabano chini khajokse bobakra cheng jotono thancha hane bekhabai wansuke nor ni thani joto raj odikar tongo ang nor no hamsege nor gana basate ani jora saebo nor an gana basadi kuno jora bekha mungsasek wansuma phayo nor ano kubi de hamsak eba hamsakya ang black and one saksa chuno jotino nor ano hamsakya ga chalsakya hangai yakare ridi Tini ang bekani kok Norway saka tiger jinda he tiger tabu ketang tunggu je tiger hamya kalajak a tiger tewo dangerous kora tunggu tabu ang joto khaiman sa khane buskang salton for election tunggu plus lok sabha ni bagibo o kani chance tunggu chini ya phawo sikang don for election kaplai ingi phunna ya kulo lok sabha ni bagi special borok songi Parliament wo rohor nai korang tisana bagi Parliament ekdom kelisai mathanai a borno rohor ke jotono wana janai te ane oro je tomani joto phanla naki phale mungsa khalano phunuk sinai chini 30% kongno asuk sal jora kebo khanaya tabuk a jora sal phai sopakya norok BJP Congress CPIM jesa party pono khaitondi angkuno ungsakya haipono 30% wansuri tabule jora phakya korang tisana nangsinai Bangladesh border parangi kojone Tripura phakya Phaya abono korang tisana jora phakya tei a phani rok sani saltam hinkano ration card bahage mani thang abo jotono nugui potongo tabuk abo joto kok ti prasar korang tisana jora phakya o korang tise phat khaitani ang nayo norok ni logi norok ani kana tongdi ang jotono hamsego kebono joliya tei baksa borok interlocutor ko bar comment ke singi tini bengai lachmu rinai ritongo norok chudo abo interlocutor kok se ano bengai ma kalaya Obongka joto tribal tiprasan dimana hamya senami bank emani se kalayu salta jora phane jotono phone kiri nai apro nor no Facebook o phaye Twitter o abuni reply riglak abuni result direct nini nok buskango nor manai apro nor bujine khorokta tiprasano lachung ru tiprasani area tongi tamo chaya khalakya apro bujiwano Belai na hambai God bless you jeng khalane jeng keplai ingnai jodi norok ani thani kebo tongya phono ang sachung phakheno keplai ingi phunungnai jodi keplai ingi manja khe Thipano thangnai haipono thina sega ani paithane kok abono tongnai chini tiprasa chini ha chini manthai kongno saino thangnai tipra motha ayuk lokthung tiprasa dopa ayuk lokthung greater tipraland ayuk lokthung constitutional solution ayuk lokthung So ani dara by dolte munasong jeng asuk jora bubakran kok kahmya khane saiman ka jeng o jaga je men kok seminar sawi khanarika video no party jora nai chacha tongki share khatini ni gana ni borono jotono kam haya buji bubakrano logi relane angthong hambai मैं बहुत दिन के बाद आपसे फेसबुक लाइव कर रहा हूँ मुझे लेकिन जब मेरा आखिरी सांस निकलेगा ना तो वो आखिरी सांस भी हमारा तिपरासा का फाइनल सोल्यूशन के लिए होगा फॉर ग्रेटर तिपराला और जो लोग बोलते हैं कि आई लव यू बुबागरा आई लव यू बुबागरा आई क्लब तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ पिछले 4 महीने में हर मीडिया जो अगरतला में बैठा है स्पेशली बंगाली स्पीकिंग मीडिया ने मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं लिखा आप लोग ने कुछ नहीं किया सिर्फ ये मेरा ड्यूटी है कि मैं आपका सुरक्षा करूं मैं अस्पताल के पलंग में बीमार कष्ट में मेरे खिलाफ रोज लिखा जा रहा है आप लोग एक बार भी आपको ठीक नहीं लगा कि बुबागरा को कितना खराब लग रहा होगा हम प्रोटेस्ट करना चाहिए इसमें हमारा कमजोरी है आप चाहते हैं कि मैं फोन करूं और आपको बोलो प्रोटेस्ट करो तभी आप प्रोटेस्ट करोगे अगर आपको लगता है कि मैं आपका हूं मेरा परिवार आप एक है तो कभी कभी आपके पास ये पूरा अधिकार होता है कि मुझे भी
मेरे खराब समय में, and I've really fought for you, you know. I've fought a lot for you. I've given up everything. Sometimes it is nice if you can also show the same amount of love that I have given you, reciprocated to me. छोड़ दीजिए. अब सब चीज दांव पेच में लगा दूंगा. हमारे लोगों को किसी ने नहीं सुना. टाइम तो आया है. आप लोग जो भी करो, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, जो भी करो, हमको कोई आपत्ति नहीं. लेकिन तिपरासा लोग, टाइम तो आया है कि सही बात उठाना पड़ेगा. टाइम तो आया है कि आज भी बॉर्डर के उस पार से कितने लोग आ रहे हैं त्रिपुरा में, और 2-2 दिन के अंदर उनको राशन कार्ड मिला जा रहा है. टाइम तो आ गया है बोलने के लिए कि आपके पास पुलिस फोर्स है, लेकिन ड्रग्स तभी भी अंदर आते रहता है त्रिपुरा में. टाइम तो आ गया है कि इलेक्शन जीतने के लिए तिपरासा एरियाज में, एसटी सीट्स में किन लोगों को सेटल किया जा रहा है. ये सब बात आप लोग जानते हैं, और अब मैं चुप नहीं बैठूंगा. लेकिन इस आंदोलन में आपको मेरा साथ देना पड़ेगा. हमारे खराब समय में, हमारे दर्द में मलहम नहीं लगाया, आपने नून मसला है. जख्म तो है, लेकिन उस जख्म का जवाब हम फेसबुक में नहीं देंगे. उस चोट जो आपने हमें बेइज्जत किया है, वो हम ट्विटर में नहीं देंगे. उसका जवाब आपको आपके घर के सामने मिलेगा. तब आपको मालूम पड़ेगा कि एक तिपरासा को बेइज्जत करके उसी के जगह में, उसी के में, उसी के राज्य में आपको क्या मिला. बेलाई नो हम भाई. गॉड ब्लेस यू, एंड वी विल विन. हम लोग जीतेंगे, हम जीतेंगे. और अगर मेरे साथ कोई भी नहीं रहा तो अकेला मैं फाइट करके जीतूंगा. नहीं जीता तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरा लास्ट सांस भी अपना परिवार, अपना राज्य, अपना देश के हित में होगा. तिप्रा मथा आयुक लॉकथोंग, तिप्रासा दफा आयुक लॉकथोंग, तिप्रासा आयुक लॉकथोंग, ग्रेटर तिप्रालैंड आयुक लॉकथोंग, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन आयुक लॉकथोंग.